Fatal fatu Samoa Entertainment TV mai Samoa le nei fo so fo. A mai so ta po inga Atamua matina matua. Fela va mo mai ai tato fa salonga le nei tu lapo. Malo le soi fu e sine fa. Ele toi fo I mari I leo talu ona ia tau I le whaamsinonga. Se vaenga ola na mori mau talu mai ana nafi. Ai toi wha awa waile so. O mari le si mori mau au tua leo maatangi ai le tali tutusa umalava o leo wa umala tau mori mau le whaamsinonga. Ua iai ala tau mau tutu. Mai le aise mafu anga susu e fuel apta vale na masalomia mai le amatanga le sunga le ala le pule. Awasa ala tau whaatala noa le ala o lana tali ele oia. Na maua leo mari ma la tau sima iai lava, ma vea ai o lesi ala tau moli mau au tu. Ina ua tau se se ina el whaamtalanga mari na whaia leo, le whaamatalanga a Samuelu. O le whaamtalanga a Samuelu sa la o ma mari le pasika le po na la vea ai tu au, a pelila lo o lua tasi. Peta e le umane o le whaamtalanga umia mari e tali eila na lo iana nafi, I le mafua anga leo o mai upolu, ma le maunofuanga e pe o hotels, lodges, a whaanofuai masivai ma Samuelu. Ma le wheawe ina o lato le whainga o lato whaamtalanga le taimi o le susu e ngā li o malana soa. Mulmuliane ave I vaitele malu e se ai lo mari, ma le lato vaenga le na, nofuai le ainga o le ave pasi. Ai o le alunga I whaatau I lana tala, o I inana mawai ai leo, ma ave ai loa, nofo mai ai lava lea I le vaenga leo I le nā taimi o mai nafi. O le taimi le nana no foi leo nto e sui ai loa lan whaamtalanga, ma ia te e nā ia le io ma Samuelu I se pasika, I le no fuanga na la vea I le tama, I le taavale na te le iwa ai iai. E le I uma le moli maua Marie, ai avatu al whaamsinonga, I le no fuanga e whaatali ai le isiana tula ai I le so. I le mta upulava lea, nao o I le taimi kolosi a le lo ia Samuelu ma sivai, Miss Catherine, whaasanga ia Marie, ma amata lava I le matua o le tamaitai o iai nei lua sultolu tau sanga na onga I koliso a moa le vasenga iwa. E na umala na onga ina uamnao ilana wota mam whapena I lava whailona to olua I le sultolu tau sanga. Ma to e whailesi to olua e peo na moli maulona tina. Ma ia whaamao nia o le taimi o le palo tolu o lua ta si iwa o Aprila. Ono nofo ai ma Samuelu ma sivai ilona to ainga I vaitele. Ma e sa iai fo I vaitele I le taimi o le palo ta tele. O vaitele sa no fantasia I ma antiliua ma Samuelu ma sivai. Sa atau ma whai Maria Kamia Natali, whape o le whale o lona antie tui nu fau petai, na toe maua ina ua toe tali ioe o vaitele, ma ia wha mao nia tala lona tina. Na ia ioe foi, lona iloa sa whai ngā luenga Samuelu le whale insinia o e sau, ma ia ioe I le whai o le la whaapo liuli ma Samuelu le nā vaitami. Ma ia tau tino foi, e le sa ola na tala na whai I leo, o le taimi mua na whetau iai ma Samuelu na la wheusua iai. Ma ia tau e se sela na tala na whai I leo, e peitai na ia tau le la e vanga ma le uso Samuelu. Ma ia wha amao nia foi o le pōle a sulus fulu apelila lu olua tasi, sa la sa vali iai ma Samuelu le papa kiu I vaitele. Ma ia wha sa oina le maua Samuelu, sa la tono nofo, ai whaile la wha anumi, na ia wha amao nia sa iai le pasika Samuelu. Na vatu le whaafanua ia Marie, ma ia whaasino le vaengo le awala sa la iai ma Samuelu I le pō le asolua sa fulo a perila. Ma ia tau o le awala lava lea iai le papakiu sa la iai ma Samuelu. Ma sa iai loa atuai se tangata o sa vali anei au tafa o le pā mamona ma le telefoni. Na ia whaamao ni a lava lana whaamtalanga mua le sa la whaatali sa ipasi whaatua whaamawai ai ma Samuelu. Na whaalongo I se taavale o alua tui lalo. O le piki apu stiliva na ia vaia. Na sa vali atu iai Samuelu I le taavale. Ai oso, mai o lo ta atia le tangata. Ma ia ta ue sao na whaate ia fo ia I le nāpō. Ma ia wha amao nia fo ilan tala mua. Ele I vilia leo e ui sa whai ia Samuelu. Ai o ane I le asona so ai. I talo na anti o si vai ia te ia po whiana iai. Ma Sam, whai ane o lae pe pelo ia. Ma ia tau ia si vai sa o ma Samuelu le whiau. Ai le itali tono lo na anti ia te ia tusa ma le vai aso, ai toe fo ilo I ona mātua I sa vai. Mulmuli ane I le tausanga lua o lua tolu, toe alua tu si vai au mai ia mai sa vai, I le vai tau o aso maliu, pe lao, tusa a perila. I le taimi lava leo le fiafia na nafi, ua te ane lava le lima mawhai aloa si malolo ngā pupu.
O le toe fo iane i le 20 minute te aile 5. Tali Marie o lo o ia iloa lava le mafuanga. O le toe avane o ia pia e lona anti o sivai e whai ngā luenga. Ma e le o toe fia wa ai lava ia Samuelu. Aina ia iloa ane e le o fale pui pui Samuelu. Ma e sa lato nofo fata sia i malo lo le lei. Ma ia i oe e le i wha malo sia ia e Samuelu. Ma e le i tu sia fo isa tala e sivai i le po. A wai whai ngata o na tustusi. Ma ana ia isa wha amatalanga e whai ngata fo i ona ia whai taua. Na whaamaonia leo i le Office of Pulea i mansa ia tau ia Pulea i. E na tele o malamalama i se me o tupu ma sa ia tau ia i e na tele i loa. E tāne le afo le 5, ua toe sui le talia Maria na nafi. I le whaapeane o lana whaamtalanga sa whai. O lana tala le nao mea umana tusi ane e siva im Samuelu e tau talai. Na toe whaamana tuatu ia i le loia Samuelu i a Marie. O lau tali i le aso, sa eva ai i le lavea le tavali. Na silia maleminu te o whaatali se talia Marie. Ma ua pula toa fo i aile whaamsino. Ia Marie, ma ia toe talo sanga i le loia. E toe whai atu le fesili. Ma sunu i atu i ai, e le loia, e ai sao. Peita ina tali Marie. Na ala na o whai atu e sao, a wao mea umana sa whai mai ai siva ima Samuelu. Ma fesili i ai lo le taimi o le malolonga. Pe na tala noa i se leo leo i tua. O la Natali e le ai. Ma ele i whai atu se leo leo e toe sui la Natala. Na toe fesili Catherine. Na eva ai i le whalavelave. Pei ta i ele i malamalama i lava Marie i le fesili ma toe manao. E whai atu le fesili ale loia. A e tali lava sa tali i le tala na avatu e si vai ma Samuelu e tautalai. Na ta uatu e le loia i a Marie. E le talia e le i tu te e la Natala. A ua tolu tau sanga e le i toe vai i a Samuelu. Ua e ta ule mea sao. Ma toe wha tali fo isa talia Marie, ai tali ane, e toe whai atu le fesili, ai whai mai lava Marie, e le malamalama. Ai se ai whai ngata ai ona whai au tali, o lo oiloa umatu lava, le whai ngata ona e tali mai, ona o le wha awhewhea leo leo. Tali Marie le ai, ona e le malamalama. O fesili o le ioe ma le ai, le tali whai ngō fie, ai e te le malamalama. E whai ngata ona e tali, ona o tala leo leo, ma le whaatino le mea moni e sao. Ma tali loa Marie e sao le lei. Ta o fia i loa mo le whaamsinonga, o ta leono i le fiafi, mo le toe whaawau mai ai i le so. Se tautua le nā, lau Samoa Entertainment TV mai Samoa le ne fo iaso, e wha moe moe le lofo le tua tātou tui whiro, e fo i aso atai au se wha poponga, ai ma whaftai tuai i le Wendy's Design, mai funga lei, mo le wha la e.